Kia kaha tātou ki te kōrero Māori. E minaka ana taku waha ki te kai a te rangatira. Taku reo rangatira, taku Kura Pō nā mutuku iho. Miharo ke ana ki tōna pakari kia ora. Te meme ha te wairua ki te kōrero Māori. One of the really cool things that I liked about the change-up last night was getting to see what the other classes get to experience on a every Tuesday basis. I attend these classes because I have a goal of getting better not only at my reo but also understanding my whakapapa and my connection to Ngāti Whātua Ōrākei and the other various connections that I have, but so too because I have 3 babies and I want them to grow up very firm and knowing who they are. Ki tōna pakari kia ora. Te meme ha te wairua ki te kōrero Māori.